Sebelum nonton video Kepit, jangan lupa tekan tombol subscribe dan Wah, enak banget. Bagi minum dong. Tambah lagi, tambah lagi. Wah, enak banget. Bagi minum dong. Tambah lagi, tambah lagi. Мама учат мыть копытца непослушных поросят. Вот идут они к корыцу, пятачки у них блестят. Wah, enak banget. Bagi minum dong.